sam saznao prvi put da će olimpijske igre biti odgođene, bio sam zapravo malo šokiran, u jednu ruku tužan, u drugu ruku pak sretan jer imao sam jednu težu ozljedu i par lakših i bio sam nekako s te strane sretan što to znači da ću iduće godine moći biti spremniji za olimpijske igre. Opet bio sam tužan jer to je nekako bio moj san cijeli život i htio sam što ranije otići na njih. Eto, bile su odgođene zbog ove pandemije koronavirusa, tako da u jednom onom periodu nismo baš mogli trenirati u dvoranama, što je za moj sport, za gimnastiku općenito stvarno veliki problem, ali eto, snalazili smo se koliko god smo stigli. Par puta sam otišao u neke male privatne dvorane gdje sam bio skroz sam i trenirao koliko god sam mogao. Tako da eto, to je trajalo tih nekih 2-3 tjedna dok nam nisu dopustili povratak baš u naše prave sportske objekte. I ja sam eto u tih 2-3 tjedna dok nismo mogli biti ni u dvoranama, stvarno nisam ni u nijednom trenu izgubio nikakvu ni motivaciju ni želju jer jednostavno mislim znam zašto to radim, a to je Tokio iduće godine, tako da eto to mi stvarno nikad nije bio problem što se tiče te motivacije. I što se tiče potresa koji je pogodio Zagreb, da mislim da je jedna od najgorih vrsta buđenja koju sam doživio u životu, ali eto, sva sreća da je na kraju prošlo bolje nego što je moglo i evo, sva sreća i moje dvorane i nova dvorana u Lučkom i stara u Sokolu su prošle jako dobro, tako da eto, nije bilo problema sa povratkom u dvorane i nadam se da će iduće godine sve biti kako treba da možemo otići u Tokio.